Amor ka acholi duchu ka ber magiti ye ma pat. Atamu dano duchu food giti maber. Foi mada ter kar man lach ma ando food pa akati achwalu duana botu. Jimi mbog matino tiyan maduan ta mana ber ka timune. Mandu pa kilok me kwan maluwa atamu. Pol pa dano kunin results ne tika wati social media maduan ta. Dog forty ye bot ruot madira dada pien ruot tiyo town ne jimi du tum mabe dog be degree mana no la woni is fully dedicated me konyo ka actually be check ko mer ke ken ka na ana bir mi winu kidi jimi mo maduong mo bir ka timme bir ka following mod chipano kar mi panyo kar mi bin ka lokiye na nen ko dia kone akwanyo kara lo ki won Dr. Ochora veterinary doctor ne tieta ni tin yep para tin no biti me dulu tan kenyo dan mamege da lego achori duju magiti magrom oye o cher chung ki omienwa wonwa iperma dire da mo por komeni ben dan matiri chara Dr. Ochora enonni ono mier food pe to non konni mier ke nen ne ki kwedo tien lok mo wego dan matiri ko meno toy di wo chawa bor mi di wo ma ki kwanye la tien ki ort ne ki tero e chera ka nenno kono lok kom ngo pa diai pa balalo ni nen wan lok yema tek ni balalo mier ko balalo must go wan furo me de ki lok kachal an mi winu kiri pa lok ki lumi doga la tiano to man let ma miera to pala tieni enoni o yap ki kara yo ma bejo yo ma duong balal mier go pian la tiano don ko be de kone ti o kwanyo ne yo ma wan ka choli pe wangeyo kit mara tiano to ko re do pero mo chielu dano kit ma ke wayni mero mo do chielu la tien accidentally la mera me ujini farim ki Nigeria foi winyu duoni kit me lo kere atamu ka undu ju winyo kit mala mi no lo kere to kala tienwa Dr. Ochora la mer chalo duana bot ot mito mera Dr. o mera won Dr. Ochora anangi mabe wandu yo aki yo moro in ben ngeya mabe Mr. Ben okwamoy anatika choko chwinyu macharo oto mirunu ngeni to time nunto matime ni pe chaka ki komu kerka biri me kwana ki kwanyo kuona kwanya tetek Anthony no to mir nyangu da mir nyangu ka duchu man ya chuli ni no to pedire ni no liel yana ki diro no antika leku ni obit ki tek chwin ki mego piando ti meo gino mama wan ro mutimo ko bed macharo ka hawo pere ye do kin machara ni ang ni tin ni no yiko la tin watie lego ruot ni ka kono kano kome te tib ne ka ber mabe an mi winu kiri ati kwedwi chwin abele go pitiu pala tienwa mo chung matek pe kara mo kwer yo madung ono kitiga meta kitim la tieno kwer ni go en ngo ma ko ni wewo to bin komeni wanu pa wangeyo fo dam te ka chung kwedu afo yo ka churu duj ka ber ma pat un ber ka chwalo condolences uducho but at fochi komuducho formedi ugum mi ario oye wa lok kom lotino wa manel cha ke ma gi buch tun kit gum ko be de ki kwanya gi ku ka te gen gi ti wa fochi kom dano duju magu chung bene pinero ne lotino ne duju ku karwo no lotino wa un no ti wa ni mirne ni umede wono ki dok kot kid ma chiek miro kere we actually spek yelge
lo ba bi konyu lok ben bitum piana na ngi ni peti gino mama ngunu ti ma raj ma char dana ngo matin wa ngunu chwari chere buchi pi loka da pi kara dok ma charo kara bi chung kuidu wan jom ken ma ko nyo kara ki lok ke ken ni wa bi chwalo duan wa bi lok kar ko ni ti karomo mak bi beru ma duan tai kom dan ma gi lok pi kara ka charo anati rida mak mo ke ken ngar mo ke ken ma tamani mak ena dong tiya ko pe ko gi ka charo anati ridi cha mo ke ken mangar mo tamani en ron bi maka we ana ling that person is very free an pati gin mo ke ken pen chiak ben pi yeni mak danu no do chiak ben ka ko ne ka bi romo mi ra churu wunu ne no ayo malo ka chero chung o ko yar ji ma per watte ki ngo ma miera un dano o ti kwere men chiro na mati mi bor kara an ngi ne ka ko ne ka me politics romo chiwa bin nenno kama ko no cherie kedong ti jomo kana ma wini go ma duan gi ma gi bor gi ma mere duan la pirida ti ka lok ki bino ki bolo wa social media me pa gin ma be gin mo ka indi wini ne mero ngoti mo nyu la pirida mo o wajo lo me ti ka wini ne lo ka wini ka di ma ko da bi bolo social media mero no pa gin ma be me lok pia mai ka ma ti ka wan po mer ku lok pia ni enone dan ma duwa ta tiki lo ka don dan ngar che wen chak bol ngoma en wini forum chini tamni no ginene bi ber mabe atamni lo ka ini wini lo mo kana ke wa ber for your own consumption mo ni tika lo mo ko men me pino la pirida me pino kaka ke me pina nga we pe o tim ngo pi kaka me pe gin mabe wa ka che kuri jim ma ko meno ma charo ka choli mier wane no chung ya da do dan ma ti miu ti chilo ko meni mier pa ki nen ki wang ma be ana tamni ana poyo joma go biro ka lega pe an the one no degree na ma be degree ni eno ni is fully dedicated pi ka choli meti ino ti pi choli wa bineno kamal bambi ter wa ye ana foyo duju ror meti gum an me go wino kidi nya paladiro nya do me ka alo kuo yo moro da pa engineer Okidi Santos wa ke ya ga ko kuya afoyo